Gledat ćete kurs Mladi preduzetnici, Nikola Vučičević pijanist, Global Project, Trajblo Trši, PAF, Krkanlovci. A sada nas čeka jedan wunderkind. U pitanju je mladi Nikola Vučičević sa kojim ćemo razgovarati o njegovim uspesima. Jelena, izađi, to je kopriva. Nikola, zdravo. Dobar dan. Kako si? Dobro, hvala na pitanju. Reci mi, sa koliko godina si počeo sviraš klavir? Klavir sam počeo da sviram sa mojih 8 godina. 8, sad imaš 15, znači sa samo 7 godina si uspeo postigneš sve ovo. Može se reći. E sad, ti si osvojio dosta nagrada, mada meni je zanimljivije pitanje koju nagradu nisi osvojio, a planiraš? Ne planiram ništa, ali nema tu ništa posebno. To ima takmičenja, osvajaju se nagrade od prvih mesta do posljednjih. Ja sam bio na 15-16 takmičenja, uvek sam osvajao neka mesta. Sad sam nedavno bio u Nemačkoj. I neko ti zapala ta prva mesta? Da, tu sam sad osvojio prvo mesto. I znači to je bilo prvo takmičenje u kojem sam ja bio, gde je bilo i sviranje u 4 i 6 ruku. Znači nije bilo samo solistički, nego i kamerni sastavi. Reci mi, kada je bilo to takmičenje? Pre mjesec dana. Pričamo o Schwarzwaldu, tako? Da. I koje mjesto si tu osvojio? Prvo mjesto. Prvo mjesto, da. Kada si osvojio prvu nagradu? Prvu nagradu? Sam osvojio u Rimu, to je bilo pre jedno 5-6 godina, kad sam imao 10 godina. I koliko je ta prva nagrada bila snažan motiv da nastaviš dalje? Veliki imala motiv, jer mi se svidjelo kako to sve izgleda i tad sam želeo još više da nastavim sa klavirom. A koje je sljedeće takmičenje na kom ćeš učestvovati? Ja to ne znam, to ću još da vidim. Nemam ništa u planu trenutno. Što se tiče profesora sa kojima radiš, ako se ne varam, to je internacionalni tim profesora, zar ne? Pa imam moju profesorku Juliju Citkovac, koja mi predaje u ovoj školi Davorin Jenko. Ona je za mene najbolja profesorka i ja se mnogo zahvaljujem što me naučila svemu što sada ja znam. A pored nje je i profesor Konstantin Bogino, kod koga ja idem na seminare ponekad u Italiju. Reci mi, što se tiče nekih opštih uslova, kakvi su uslovi na takmičenjima, a kakvi su uslovi u školi u kojoj vežbaš? Uslovi u školi gde vežbam su odlični. Ima klaviri novi, uvijek ima neke učionice i tako slobodne mjesta gdje ja mogu da vežbam, naravno. Ali uglavnom vežbam kod kuće, imam klavir. Što bi, naravno, svaki pijanista ima klavir kod kuće sad. Da. A reci mi još jednu stvar, molim te. Koja ti je omiljena kompozicija? Onako kada sedneš za klavir i sviraš za svoju dušu, šta najviše voliš da sviraš? Nemam omiljenu kompoziciju, nemam omiljenu, ali imam omiljenu kompozitora, to je Chopin. Nikola, hvala ti puno, nadam se da ćemo još dugo uživati u tvojoj muzici. Hvala vam. Ćao.